Prosječno vrijeme od početka seksualnog odnosa do muške ejakulacije iznosi između 5 i 7 minuta, dok ženski orgazam traje između 10 i 20 sekundi, ali može trajati i do minute kod nekih žena. Zanimljivo je da žene mogu doživjeti višestruke orgazme tokom jednog seksualnog odnosa, dok muškarci trebaju vrijeme za oporavak prije nego što ponovo mogu ejakulirati. Redovan seks, otprilike 1 do 2 puta sedmično, dokazano poboljšava fizičko i mentalno zdravlje, smanjujući nivo stresa i jačajući imunitet. Orgazmi oslobađaju endorfine, hormone koji doprinose boljem raspoloženju i smanjenju anksioznosti, dok seksualna aktivnost poboljšava kvalitet sna. Muškarci nakon ejakulacije često trebaju između 30 minuta i nekoliko sati za oporavak prije nego što mogu ponovo biti seksualno aktivni, dok žene, zahvaljujući svojoj fiziologiji, mogu doživjeti orgazam više puta za vrijeme jednog odnosa. Seksualna aktivnost ne samo da jača srce i poboljšava cirkulaciju, nego i doprinosi smanjenju rizika od srčanih bolesti. Ljudi koji redovno imaju seks generalno žive duže i zdravije živote. Redovan seks pomaže u održavanju hormona u ravnoteži, poboljšava fleksibilnost mišića, te može smanjiti menstrualne bolove kod žena. Također, učestala seksualna aktivnost kod muškaraca može smanjiti rizik od raka prostate. Muška ejakulacija sadrži između 200 i 500 miliona spermatozoida, a brzina ejakulacije može doseći do 45 km/h. Iako je ovaj proces kratak, njegovi efekti na opuštanje i smanjenje napetosti mogu biti dugotrajni. Ejakulacija kod muškaraca traje između 3 i 10 sekundi, a taj kratki intenzivni trenutak igra ključnu ulogu u smanjenju napetosti i opuštanju tijela. Orgazmi kod žena, iako kraći, često se opisuju kao dublje emocionalno iskustvo koje može trajati duže uz pravilnu stimulaciju. Ženski libido može varirati tokom menstrualnog ciklusa, dok seksualna želja kod muškaraca može biti pogođena različitim faktorima poput stresa, anksioznosti i premora. Različiti životni faktori utječu na seksualnu želju kod oba spola. Seksualna aktivnost je prirodan način za smanjenje stresa, oslobađanje od napetosti i poboljšanje raspoloženja. Endorfini i oksitocin, hormoni koji se oslobađaju tokom seksa, pomažu u jačanju emocionalne povezanosti s partnerom. Seksualna apstinencija može smanjiti libido kod nekih ljudi, posebno ako apstinencija traje duže od 2 sedmice. S druge strane, povremeni seksualni odnosi mogu pomoći u održavanju seksualne energije i interesa za intimnost. Redovan seks može poboljšati kvalitet sperme kod muškaraca i smanjiti rizik od problema sa plodnošću. Zanimljivo je da učestalost ejakulacije također može utjecati na zdravlje prostate i opće seksualno zdravlje. Seksualno aktivni ljudi često imaju niži krvni pritisak i jači imunitet. Orgazmi i seksualna intimnost pomažu tijelu da se brani od bolesti, dok emocionalna bliskost jača psihološku stabilnost. Retrogradna ejakulacija, kod koje sperma ulazi u mokraćni mjehur umjesto da izlazi kroz penis, rijetka je, ali može se dogoditi kod nekih muškaraca, obično kao posljedica medicinskog stanja ili operacije. Seksualno zadovoljstvo kod žena često zavisi od dodatne stimulacije klitorisa, jer samo oko 25% žena može doživjeti orgazam isključivo penetracijom. Više od 75% žena treba dodatnu stimulaciju za postizanje orgazma. Muškarci mogu koristiti tehnike poput start-stop, metode kako bi odgodili ejakulaciju, čime mogu produžiti seksualni odnos i poboljšati seksualno zadovoljstvo kod oba partnera. Kegelove vježbe kod žena pomažu u jačanju mišića zdjelice, što može povećati seksualno zadovoljstvo i učiniti orgazme intenzivnijim. Ove vježbe također pomažu u održavanju zdravlja zdjelice.
Seksualna komunikacija između partnera ključna je za postizanje boljeg seksualnog zadovoljstva. Otvoren i iskren razgovor o potrebama i željama može poboljšati intimnost i smanjiti nesigurnosti u vezi. Seks može sagorjeti između 100 i 200 kalorija po prosječnom seksualnom odnosu, čime postaje odlična kardiovaskularna vježba. Redovna seksualna aktivnost poboljšava tjelesnu formu i održava zdravo srce. Muškarci obično doživljavaju erekciju između 3 i 5 puta tokom noći, što je prirodni proces povezan s REM fazom sna i općim zdravljem reproduktivnog sistema. Orgazmi kod žena mogu poboljšati cirkulaciju u stjelici, što pomaže boljem zdravlju reproduktivnih organa i može smanjiti rizik od problema s plodnošću. Redovan seks poboljšava mentalno zdravlje, smanjujući nivo hormona stresa, poput kortizola, te povećavajući nivoe hormona sreće, poput dopamina i oksitocina, koji su povezani s osjećajem zadovoljstva i emocionalne bliskosti. Istraživanja pokazuju da seksualno aktivni ljudi često imaju bolju emocionalnu povezanost sa svojim partnerima, što doprinosi zdravijoj vezi i jačanju povjerenja. Seksualna aktivnost kod starijih osoba pomaže u očuvanju hormonske ravnoteže, jačanju fizičkog i emocionalnog zdravlja te održavanju osjećaja mladosti i vitalnosti.